Ni itangazo rya wasake rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo rya wasake mwese rirabareba nk'abanyarwanda, ndetse turaza kuvuga no ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Aya ni amatangazo abiri tugiye kubagezaho hano ku muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Ariko niba aribwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenyera amakuru ku gihe, uzajye umenya ibyo dukora mu ba mbere. Rero reka ntangire gutya nongeye kubiragiza Imana ibandindire. Reka duhere ku itangazo rya wasake, ikigo gishinzwe isuku n'isukura hano mu mujyi wa Kigali. Wasake mbere yuko rino tangazo ritangira yabanje kwandika, iravuga ngo umuntu wese utarishyura amazi niyishyure amazi hakiri kare, bityo amazi ye batazayafunga. Ariko wasake yihanangirije abantu bishyuza amazi aba yarashyizwe ku mihanda ndetse bakayishyuza igiceri cy'ijana, kandi aya mazi yishyurwa igiceri cya veni. Kandi noneho wasake bano bantu bavomesha irahindukira ikabahemba. Ubwo amazi bayagurisha igiceri cya veni, wasake yabahereye igiceri cya 5. Bivuze ngo rero urumva yuko baba bari kwiba abanyarwanda. Bino wasake yabikomoje kuri uno munsi ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026. Ivuga yuko hari abagera kuri 250 bambuwe robine bitewe n'uko amazi bayahenze bakayuriza bakayashyira ku giciro kiri hejuru, kandi amazi ari kugura igiceri cya veni. Bino rero wasake yabonye ari ukwiba abanyarwanda. Amazi yabura bakahita bayuriza, amazi bakahita bagurisha 100, 200, amazi ntagire limiti. Kandi wasake ivuga yuko aya mazi yashyize ku muhanda kugira ngo afashe abaturage mu gihe amazi yagiye, mu gihe abaturage badakeneye kujya kuvoma mu kabande amazi mabi, ko basimbukira hano ku muhanda bakavoma amazi. Rero wasake hari benshi yagiye ikura kwa zino robine izana abantu bashya, ariko ivuga yuko igiye kuzana system y'amakarita. Ubwo uzajya ushyira amafaranga ku ikarita ukajya kuvoma ku tuzu tw'amazi turi kubakwa impande n'impande, ugashyiraho ikarita amazi akavamo, warangiza ukigendera. Haba saa 6 z'ijoro, haba saa 9, ukaza ukavoma igihe aricyo cyose, nta muntu hari ngo arakuvomera. Bino rero wasake iyi poroje irimo irayikora, bivuze ngo iyi poroje nirangira tuzayibamenyesha. Wasake rero isaba abanyarwanda bose bavoma amazi ku mihanda ko ingerekani ari igiceri cya veni. Uzakirenza muzahamagare wasake muyibwire naho muherereye n'uri kubishyuza ninde, se kubera ari kubishyuza ayo mafaranga, ubundi mutangire amakuru ku gihe ngo bamwirukane bazane undi. Koko kwiba abanyarwanda ntago wasake ijya ibijyamo. Wasake ni ikigo cya leta, niyo mpamvu ikigo cya leta aho kiva kikagera kiba kiri ku nyungu z'umuturage, cyangwa kiba gishakira umuturage iterambere kugira ngo agire ejo heza. Rero nuhenda abaturage ni ukuvuga ngo na ejo heza bazagira n'udufaranga bari bafite muzatumara mudutwara, kandi utwo dufaranga twakabagiriye umumaro. Ngayo nguko rero iryo ni itangazo rya wasake yatangaje kuri uno munsi kuri iki gicamunsi, ari mu masaha ashyira saa 12 za mu gitondo nibwo rino tangazo ryatugezeho. Ngayo nguko rero reka tunyarukire ku itangazo rya REG, ikigo gishinzwe amashanyarazi hano mu gihugu cy'u Rwanda. REG irongera gukangurira abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda impande n'impande mu gihugu ko umuntu wese wiba umuriro w'amashanyarazi agafatwa yishyura amande y'amafaranga yishyura amande ya miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda, agahabwa n'igihano, umuriro bakawukuraho bakamukopira imyaka 5 atarongera gucana n'umuriro na rimwe w'amashanyarazi, ndetse agacibwa n'ihazabu ry'amafaranga miliyoni 10 z'amafaranga y'u Rwanda. Bino rero REG yabikomojeho kuri uno munsi, ubwo 13 bafashwe bacana umuriro w'ubuntu. Ndetse abangaba mu gufatwa abaturage no bari batanze amakuru barafatwa koko, baje basanga bari gucana umuriro w'ubuntu. Birabanza bigakorerwa igenzura bagacunga koko bakareba niba umuntu ari gucana umuriro w'ubuntu, basanga rero ari gucana umuriro w'ubuntu. Nibwo abangaba bafashwe barajyanwa, barahanwa, baherezwa ibihano, basaba imbabazi, baratakamba, bavuga yuko ari abatekinisiye babikoze bo batabizi. Rero REG ivuga yuko umuntu wese uzajya ujya kuri cash power ntago byemewe, azajya ahamagara umukozi wa REG aze amwistarire ndetse amukorere kuri cash power. Bino rero umuntu wese nanone uzafatwa wigize umutekinisiye wa REG agashaka kwiba abaturage nawe azahanwa bikomeye cyane, bivuze ngo azafungwa. Bino rero REG yabikomojeho nyuma yuko hari inzu 3 zihiye bitewe nuko hanyuranyijwe insinga umuriro w'amashanyarazi ugatwika inzu zigera kuri 3. Ni mu karere ka Gatsibo.
ibigaruka bivuga yuko abaturage bagomba gushaka abatekinisiye babigize umwuga babyize kugira ngo babesitarira inzu zabo zitabasha gushya, kubera ko urumva inzu umuturage iyo ihiye ni ikibazo gikomeye cyane. Rero bino REG yabikomojeho uno munsi ku itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu, yongera kwibutsa abanyarwanda gucana umuriro mu rugero bakagura utumashini cyangwa bakagura imirindankuba. Muri iki gihe cy'imvura ko ugomba kugura umurindankuba kugira ngo ibikoresho bya elegitoronike bitazahura inkuba ikabikubita. REG yarangije no tangazo ivuga ati mugire ubuzima buzira umuze, Imana ibarinde kandi Imana ibahereze umugisha. Nanjye mbonaho kubashimira mbabwira ngo mwarakoze kuba mwarakoze subscribe kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda. Imana ijye ibaha ibirenzeho, Imana ijye ibarinda, Imana ijye ibagenda imbere. Ni ukuri kw'Imana njye mbifuriza ishya n'ihirwe, kandi ikindi nimero bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Ndabakunda mbahoza ku mutima. Imana ibandindire, ibamere umugisha, ubuzima buzira umuze, ibyo mukora